Kublai pi baro in pia subhai pi chakane khobo jungi ka menta. Menta ka siningkong ka khnai tri uluber hajar pusau. Uba Meral Bonds im UMLA jong kanong po constituency ulawan man pli perdai kelampung ka bakandai kom International Women's Day jong ka senjuk ki gantei Catholic Shillong Archdiocese Zone 6 ubalong rukum bukongsan hagani ka program sedang ye ka pelong halum Sinai Parish ha umden. Hagani ka singila don kat langru Parish Priest ka Parish umden Upadar Michael Kongan Upadar Senshar Assistant Parish Priest Upadar Anil Kolalonel Badai Spiritual Director Jong Kanega Seng Kisi star kinongkit kambaro jo kisun 6 bat kiwe de lawan management tasit remru da kispangut kilong kami nagi parish paper kata kum naga parish kadhor parish bernihat parish nongpo parish siang bat ka parish den inga sanjunti na kadinta ka kabalang na kadinta ka society kumbagala agila yui ka team juni tapi pide kambulu batet kating sai sisa kilong kami mapi pide kambulu jonga ingkasam jonga balang pide kating sai jonga ingkasam jonga balang kublai sibun nakabenta kating presito ay baublai kupiapi kublai sibun di kebasniu subhanallah maaf yang MLA parla ada tapi ini scam bahagi neki Indiat segi, Indiat benai di Banuan, insyaallah berlewah hai kena gelenti bah kau ikut kelumpung, kau pin sayok belong hari lagi senam, ingin scam bah gelenti kalau kau lihat kau biang, itu subha Malaysia, nak kita ini. Lanjut kan kilong kami kiwan nasi pok siang Paris, kiwan nasi negalian kau serok kawahan ini, tan dia kau dah napo aswam pok utrai. Channel nata sutrai tang tu hamsnim kendri kestrok sini kalian gamha ke Paris ke Barangwani so mai dayo olenti gamha siang mo ke so mai zone 6 jadi so kemen sibul bana kalian kajong ki long kimi ki bi South League Paris ki bala hamslam ki baladan nagaliang jong Paris ke siang ke mai ke boleh so ro ina ke so kemen ke frau kapan kemen banios ngo mene berpersiang berkeli mengidan ki longkemi ki bawan ne kisnong ki baham jengai dan western boy nang ta kidan lu ki bawan na sepo panikiti kadi doi ki kisnong ki badan sene sabordar ki barangdan haluti ading yakar menta kinong panikiti yang ni so sumahar akti kinong oh hatu kita tangisu kemen bapa haga jin persiang marmenta haga jingede bagi jinge sok bagi Paris ya di dan buka ka umden Paris bat baga snong pani kenti gede ke snong ka ba ki nong snong kila jual bagi kendu na po so kadang-kadang hagi jinge penbet hagi ki jinge penbet yo pu bisam marka hap po bagi disputed area po bagi dom area sektor de kumunong dikmat ujung hi ma pidi kibru lejong minilek kat bala ngamnur berkular dalam sispa persen bahkan longkang kat bala ini khun bagi perlok napan kinti ide ban yeso sya ide ban hak ni hopo upur usam jong ka jelam neglia sinsar kadar adi nyo edi ngira skim sokar bat kiwe kani kalumpung naso ban permak ndak mengcir kesni ni macam ni so haya sya kan kerekan 10 minit kanun keran Islam ibu syam pokok pandal saya menilai ibu syam ni kan syir dan re kanun Islam kani ke jinge kendu o ni gelumpung ka baso tengah kalong ba hi collaborate lang bat ka International Women's Day kade ke Frederick kade International Women's Day kesni ke Bakarpang na ka banta jong ki longkemi ha po jong ka perthei baro si telu labu kerpang dia kene kesini kalau na ka benda ban perkupor ya ki longkemi bat ki kenthei nimla alam kelet ya ki nong yalam ki balaju yalam ya kene gari ka bi ke jungi ladang ikan mau ya ki nong ya khun banyo ai jing lai lui
Wifada la keren ne kidon kato kadengut kilong kemi ki baladan ke bentang nadu betul kepor bat hadin kajing yo ia kajing lai dur kumju ki pekentuk ia ka Rani Lakshmi Bai ke Merdeka yukuthei Sarojini Naidu Kamala Nehru Indira Gandhi berkiwai-kiwai dan bersibur ki baladan ke bentang kini kidai ki long kemi ladangin hai hadukan ke cuk ke jungi bentang i presiden iba haklitam jong dari India de jong yiru ide ilong kemi Draupadi Murmu ibawan na kijai pendiri di tribal de ripat ki bolong kumani ne namar kata gajing krau jong negeri gajing krau jong kilong kemi kasakhi sai kedar ha gani juk ke jumi ko manta jadi persyang ban bor ban ong ba tang urang ba wala tang sendrang wala aga juk ko manta kamlong suta kaso ban parma di perang ba ikudan angin yang permong ini tang baga juk kalade nadu di bor ke kapan suabat manta bau sendrang ba ke kenthe nilai ya ka apa ke orang tin hari kamdal ju penong ba tau kham halor tan kham bo ba tum ta ai jik shakri jami la ga de kilang salang la ga de har sishar ka khada la ga de kam shnong gam thau ki babun ine dan benda kejing persyang ban pen kubor ya gilong tumi ni kita kisin pam kejing persyang ban pen klaim ya ki self help group एक विलेज ऑर्गेनाइजेशन रुपये नगलियन के सरकार पड़े मैंने सरकार जिला बन आगे जगह शकिलों को भी गलों बन को बोर ना कबंता कम लोग के लाभ बंतरे सरकार का प्रशासन वहाँ तो हकी बीसी की विलेज एम्प्लॉयमेंट काउंसिल लापता बगी स्केटरी की दी बनलों की कथे की लोग कभी बट की दिखावा बट कमता जाते kita ngerti pun kini kita bagi सरकार को hikmat panai gini berkubur. Nama kata ni melawan kelet ya ke contribution ya ke jinok senyang jong kilong kemi haki por kibladep hari khasi jentia ni melawan kelet ya kawi naki nang yakun pan nang lai kababorok ini termau kawi kilong kemi kiblai kun nadu tingpor kilong suar bahkan nam kemurang besar aduk mentah. Bagi kita pun ki hukum kita lada ginyo kapor kapsya dan regi susu biang-biang ba kani kalumpung kini kendu ujungti kanlong naga benta banang penkubor susu ya gilong kemi haga bede berkimblang kesalang